amaleta yose mu isi umutekano wayo ushingiye mu gutara amakuru, kuyanariza ndetse no kuyakoresha. Mu bisanzwe bizwi nk'ubutasi. Ibigo bigiye bitandukanye kandi by'ubutasi by'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye nabyo ntabwo bikora mu gushaka amakuru gusa cyangwa se kuyakoresha, ahubwo hari igihe bikoreshwa no kugira ngo byivugane abanzi b'ibyo bihugu mu gihe cyose baba bahereye mu bindi bihugu cyangwa se bari ahantu hose hari mu bwihisho hakekwa yuko hatagerwa. Kugeza muri kano kanya ikigo cy'ubutasi kimaze kwivugana abanzi bacyo benshi. Iki ngiki akaba ari nta kindi, akaba ikigo cy'ubutasi cya Mossad, hakaba ikigo cya Israel. Mu isi irangwa n'icyizere cy'iyakane kandi no kunekana bikomeye, ibihugu byinshi bitandukanye byitwa ko ari inshuti bihora binekana, kandi buri gihugu cyose kigashaka amakuru ahambaye kandi menshi yatuma kirenga igihugu cyabo cy'umukeba baba bahanganye, yaba ari mu by'umutekano, yaba ari byo gukora ibisasu bya kirimbuzi bikomakomeye bituma ibihugu byinshi bigaragara nk'ibikomeye mu bindi bihugu byose bisanzwe mu isi. Ayo makuru yose ashakwa kandi akanalizwa n'abitwa abatasi. Ese ukurikiye ozone info muri kano kanya uruzi ko igisasu cya Satani kabiri akaba ari igisasu cya kirimbuzi gikomeye kugeza muri kano kanya gitunzwe na leta y'Uburusiya cyabomwe cyangwa se foromire yacyo yabonetse biciye mu bucakura bwinshi bukomeye bw'ubunetsi bikozwe n'abagore b'Abarusiya bari batumwe na leta yabo kujya kuneka abahanga bose mu buryo gukora ibisasu bya kirimbuzi mu isi bitandukanye, yaba ari muri Amerika, mu Buyapani, mu Bwongereza, mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu byose bitandukanye bikora ibisasu bya kirimbuzi bitandukanye mu isi. Si ibyo gusa kandi mu isi hebewe no kutizerana hagati y'ibihugu byinshi bitandukanye, yaba ari ibyitwa ngo ni inshuti hagati yabyo. Ikoranabuhanga ry'imyaka akaba ari imbarutso nziza ikoreshwa na buri gihugu cyose mu kugira ngo kineke amakuru, kiyanonosore kandi kibashe kuyakoresha. Mwaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi guca kuri ozone info muri kano kanya. Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuganira ku bigo 10 byambere by'ubutasi bihambaye mu isi, uko bikurikirana ubuhangange bwabyo n'imikorere yabyo buri munsi y'ukuntu bikora. Usibye kuguma kuri uyu muyoboro mpaka kino kiganiro kirangiye, ubaye ukunze kino kiganiro kandi wakanda like ndetse nashaka kugira n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro n'abakunze. Sibyo gusa ubaye umushyashya kuri uyu muyoboro ozone info uca kuri YouTube, wakiyandikisha kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica hano. Mwaye ikaze. Ku mwanya wa 10 mu bigo byihebewe no gushaka amakuru kandi no gutata, aha turasanga ikigo cy'ubutasi gikomeye cyane cyitwa Federal Intelligence Service cyangwa se BND. Iki ngiki akaba ari ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cy'Ubudage. BND ikigo cy'ubutasi cy'Ubudage kikaba cyashinzwe mu mwaka w'1956 kigashingwa mu ntambara y'ubutasi igihe yari imiraba gusa bikozwe na CIA, ikigo cy'ubutasi cy'Abanyamerika, kugira ngo bajye bakomeza bakorane ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeze kubona amakuru yose ahagije mu bihugu byose bituye Uburayi. Ikigo cy'ubutasi cy'Abadage kizwi nka BND hashize imyaka 3 kimaze gushingwa gusa, cyawe ikigo cya mbere mu isi yose cyari gifite amakuru menshi ahagije, bitewe n'uko myaka ya za 70 icyo kigo cya mbere cyagushaga amakuru ku bindi bigo byose by'ubutasi mu isi, ndetse cyane ku kigo cya CIA kizwi nk'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nshingano zirangaje imbere kino kigo cy'ubutasi cy'igihugu cy'Ubudage hakaba harimo guhagarika ibikorwa byose by'iterabwoba byabera mu gihugu cyabo mw'imbere, inyuma y'igihugu ndetse na mu operation yose yagiye akomeye yabera mu bindi bihugu bitandukanye harimo nk'Ubugiriki, Amerika, Ubufaransa n'ibindi bihugu. Kugeza muri kano kanya ikigo cy'ubutasi cy'Abadage akaba ari ikigo cy'ubutasi gifite ibiro binini, bitewe n'uko ibiro bya kino kigo cy'ubutasi biherereye mu mujyi wa Berlin mu Budage bingana n'ibigo 36 by'umupira w'amaguru biteranyije, ndetse ibiro bikaba bibasha gukuramo abakozi barenga 3500 harimo abamaneko n'abandi bose batandukanye. Si ibyo gusa kino kigo cy'Ubudage kikaba gibasha gushora amafaranga arenga miliyari y'amadolari ya Amerika buri mwaka mu bikorwa byo gushaka amakuru cyangwa se mu bunetsi. Ikigo cy'ubutasi cya cyane turasanga ikigo cyitwa MIT cyangwa se mu rurimi rwabo akaba ari Miri Istihbarat Teksilat. Iki ngiki akaba ari ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cya Turukiya cyangwa se mu cyongereza bikaba bivugwa nka National Intelligence Organization. Ikigo kiba cyashinzwe ku itariki 2 z'ukwa 4 mu 1965. Ibiro bya MIT ikigo cy'ubutasi gikuru cy'igihugu cya Turukiya bikaba biherereye mu gace kitwa Kal Etimsugut mu ntara ya Ankara muri Turukiya. Mikore yose ya MIT ikaba ishingiye ku itegeko rya perezida mukuru w'igihugu cya Turukiya, bitewe n'uko buri makuru yose babasha kubona mu bunetsi bwabo bajya kweripotinga kuri perezida mukuru wa kino gihugu cya Turukiya. Muri operasiyo zihambaye zikorwa na kino gihugu cyangwa se na kino kigo cy'ubutasi cya MIT cya Turukiya, akaba arimo n'izibera hanze y'imipaka ya Turukiya, bitewe n'uko bajya no kuneka mu bindi bihugu bitandukanye. Ibikorwa byabo bya mbere ni ukuneka umutwe w'iterabwoba witwa Kurdistan. Aka ngaka akaba ari agace k'abantu benshi batandukanye biyemeje kubuza umutekano mu bihugu bitandukanye harimo nka Iraq, Syria, Iran ndetse n'ibindi bihugu tutibagiyemo na Turukiya. Aka gace k'amabandi kitwa Kurdistan akaba ari agace kashinzwe mu kinyejana cya 14 n'icya 15 mu gihe habaga ubwami bwitwa Ottoman Empire. Kuva iki gihe cyose kugeza na kano kanya, agace ka Kurdistan akaba ari agace gakunda kubuza amahoro ibihugu byose bitandukanye, cyane cyane kino gihugu cya Turukiya.
MIT mu bikorwa byabo bya mbere ni uguhiga abantu bose bahereye muri ako gace ubundi bakabivugana mu buryo kugira ngo barinde umutekano w'abanyaturukiya muri rusange ndetse n'igihugu cyabo. Ku mwanya wa 8 turasanga ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cy'Ubufaransa kizwi nka DGCE cyangwa se General Directorate of External Security. Iki kikaba ari ikigo cy'ubutasi kigora munsi y'itegeko rya Minisitiri w'Ingabo wa kino gihugu cy'Ubufaransa. Akazi kabo ni ugukumira ibikorwa byose by'intambara cyangwa se by'iterabwoba byabera hagati mu gihugu cy'Ubufaransa kandi tutibagiwe no hanze yawo. Ikintu cya mbere ikigo cy'ubutasi cy'Ubufaransa kizwiho akaba ari ubunetsi buhambaye bw'ubukungu hagati y'ibindi bihugu byose bitandukanye cyangwa se n'amakampani akomeye mu isi. Mu kuneka ibindi bihugu byose imitungo bitunze, amafaranga cyangwa se agatubutse kose akaba kari mu mabanki akomeye ya bino bihugu byose. Iki kigo cy'ubutasi cy'Ubufaransa akaba ari ikigo cya mbere kizwi ko cyo gifite amakuru menshi atandukanye byerekeranye no kuneka cyangwa se gushaka amakuru y'ubukungu y'ibyo bihugu bitandukanye. Icyo gusa kino kigo cy'Ubufaransa cy'ubutasi n'amabanki akomeye mu bindi bihugu byose bitandukanye abayizeye amakuru y'abakiriya babo. Abangaba nabo ntago DGCE cyangwa se ikigo cy'ubutasi cy'Ubufaransa gitinya kubaneka. Guhera mu mwaka w'1970 kugeza mu mwaka w'1980 umugabo wari umunyamabanga mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa mu gisasi cya gisirikare witwaga Robert Gates. Ejo bundi 2014 yatangaje yuko rwose ibigo byinshi bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1970 ubukungu bwabo yaba ari amakuru yose ahambaye yose irafitwe na kino kigo cy'Ubufaransa cy'ubutasi. Uyu musaza mu kiganiro yatanze kuri televiziyo zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2014 yavuze yuko ikigo cya mbere mu kuneka ibintu by'ubukungu cyangwa se kumenya ibintu byose biri muri banki z'ibihugu byose bitandukanye mu isi bikomeye, ikigo cy'ubutasi cy'Ubufaransa cyo gifite amakuru ya mbere kurusha ibindi bigo byose by'ubutasi. Ikigo cy'ubutasi cy'Ubufaransa kikaba gishyura amafaranga arenga miliyoni 880 z'amadolari y'Amerika buri mwaka ndetse kigakoresha abakozi barenga 7,000 mu kazi kabo ka buri munsi. Kikaba cyashinzwe mu mwaka w'1982 ku itariki 2 z'ukwa gatatu. Ku mwanya wa 4 turasanga icyitwa Inter-Service Intelligence cyangwa se kiswe nka ICC. Iki ngiki akaba ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cya Pakistan. Ibiro byacyo bikaba biherereye muri Abapra, Islamabad, umujyi mukuru wa Pakistan. Kikaba cyashinzwe mu 1948 ku itariki ya 1 z'ukwa kane. Ikigo cya ICC cyangwa se Inter-Service Intelligence, ikigo cy'ubutasi cya Pakistan, akaba ari ikigo kizwiho kutagira impuhwe ku muntu wese kirimo kirahiga buri cyose yababonye n'abanetsi ba kino kigo ndetse n'ahantu hose yaba aherereye. Ikigo waba uherereye mu ruvunge rw'abantu bose cyangwa se ahantu hose harahurira abantu benshi, yaba ari mu isoko, mu ivuriro, mu bigo bikomeye bihuramo n'abantu benshi, yari kuri liste y'abantu bagomba kwicwa ya kino kigo cya ICC cya Pakistan. Ahantu waba uri hose aho wakihisha hose barakwica. Ubutasi bwa ICC buzwi ku bikorwa byabo bitarangwamo n'impuhwe habe na nkeya, ndetse ICC akaba ari igihugu cya mbere cyafashije ba mujahidini b'abatalibani mu 1980 mu gihe igisirikare cy'abasovieti cy'Abarusiya muri no mwaka cyari kibe kirwana n'abanyajahidini b'abatalibani mu gihugu cya Afghanistan. Muri iyo ntambara yose ICC akaba yanekaga amakuru yose menshi nk'udunyuma ikayaha kino gisirikare cy'abanyatalibani. Amaoperasiyo menshi akorwa na ICC akaba akorwa mu gihugu cyo mu Buhinde, Libya, Iran, Iraq n'ibindi bihugu byose bitandukanye. ICC ikaba ifite abasirikare barenga 18,000 cyangwa se bamaneko barenga 18,000 ndetse igashora amafaranga ari hagati ya miliyoni 300 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gushaka amakuru cyangwa se mu butasi bwabo. Ikigo cya gatandatu cy'ubutasi gihambaye akaba ari cyitwa Research and Analysis. Iki kikaba ari ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cy'Ubuhinde, kikaba cyashinzwe mu 1968 ku itariki 21 z'ukwa karindwi. Ibiro bikuru byacyo bikaba biherereye muri New Delhi mu gihugu cyo mu Buhinde. Mu mutekano uhambaye wo gushaka amakuru ndetse no kuyanonosora, Research and Analysis, ikigo cy'ubutasi cyo mu Buhinde akaba ari ikigo gihambaye cyane bitewe n'uko gifite abasirikare benshi cyangwa se bamaneko benshi mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye harimo nka Pakistan, Afghanistan. Ibi akaba ari ibihugu byinshi bizwiho kurwanya kino gihugu umunsi ku munsi. Mu kurwanya ibyaha byinshi bitandukanye bituruka muri bino bihugu bya Pakistan ndetse na Iran, ikigo cy'ubutasi cy'Ubuhinde aricyo cya Research and Analysis akaba ari ikigo gihiga amakuru menshi kandi kikivuga n'abanzi bacyo bahereye muri bino bihugu aho baba bihishe hose. Ku mwanya wa gatatu turasanga Military Intelligence Section 6 cyangwa se kizwi nka MI6. Iki kikaba ari ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cy'Ubwongereza, akaba ari ikigo cyashinzwe mu 1999 ku itariki enye z'ukwa kane. Bakaba bashora amafaranga arenga miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu bikorwa byo gushaka amakuru no kuyanonosora ndetse no kuneka. Ikigo cy'ubutasi gikuru cya MI6 cy'Ubwongereza akaba ari ikigo kimaze ikinyejana kirengaho imyaka mikeya cyane, gusa akaba ari ikigo kizwiho kwivugana abanzi bacyo mu gihe cyose baba bahiri mu bindi bihugu byose bitandukanye
akaba ari ikigo cy'ubutasi kizwiho kwivugana abanzi bacyo biciye mu buryo bw'uburozi. Ku mwanya wa kane turasanga Foreign Intelligence Service. Iki kikaba ari ikigo gikuru cy'igihugu cy'Uburusiya, kikaba cyarashinzwe mu 1991. Si ibyo gusa, igihugu cya Foreign Intelligence Service akaba ari ikigo cy'ubutasi gikomeye ibindi bigo byinshi bitandukanye harimo nka FSB, FAPS cyangwa se Federal Agency of Communication and Information. Ibigo byose bigera kuri 18 by'ubutasi bikora mu gihugu cyo mu Burusiya bitanga amategeko kuri Vladimir Vladimirovich Putin, byose bikaba bikorera munsi ya kino kigo cy'ubutasi cya Foreign Intelligence Service gikorera mu Burusiya. Ibiro bikuru byacyo bikaba biherereye mu mujyi wa Yeltsinov i Moscow mu gihugu cyo mu Burusiya. Ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cy'Uburusiya kikaba kizwi gushaka amakuru menshi atandukanye bitewe n'uko ibisasu byabo bya kinimbuzi byose amaforomire nta Barusiya bigeze bayakora, ahubwo bayoherezaga abamaneko bakomeye mu bindi bihugu byose bitandukanye bakajya kuneka abahanga mu byo gukora ibisasu bya kirimbuzi, nyuma barangiza ubunetsi bwabo bagaha amakuru Vladimir Putin. Mu mwaka w'2000 Vladimir Vladimirovich akimara kuba perezida mukuru wa kino gihugu cyo mu Burusiya yoheje abagore benshi b'ibimero muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu kujya kuneka abahanga bose mu byo gukora ibisasu bya kirimbuzi no mu bindi bihugu byose bitandukanye. Nyuma y'imyaka 2 yonyine bari bamaze kuzana foromire nyinshi zigiye zitandukanye zo gukora ibisasu bya kirimbuzi kandi bikoreshwa kugeza na kano kanya mu gihugu cyo mu Burusiya. Ibi ngibi bigiye kino kigo cy'ubutasi cya Foreign Intelligence Service, ikigo cy'ubutasi gihambaye kandi gikura amakuru yose yaba akenewe cyangwa se y'ingirakamaro yabasha kwifashishwa na Vladimir Putin cyangwa se na leta yose muri rusange y'Uburusiya. Ku mwanya wa gatatu turasanga minisitiri amakuru yabo menshi bikozwe na kino kigo cy'ubutasi cy'Abashinwa aricyo cya MSS. Nyuma y'imyaka 2 gusa, igihugu cy'Ubudage ndetse n'Ubwongereza nabo bakomeje gushinja igihugu cy'Ubushinwa yuko bakomeje kubiba amakuru yabo babicishije mu buryo bwo kugira ngo begere muri mashini zabo nta rushya bahawe cyangwa se bizwi nka hacking mu ndimi z'amahanga. Si gusa kandi kino kigo cy'ubutasi cy'Ubushinwa cya MSS kikaba kizwi yuko ari ikigo gikunda guhakinga amatora menshi y'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, bagashyiraho umuyobozi bashaka cyangwa se n'uwo badashaka utari mu nyungu zabo bakamukuraho. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikigo cy'ubutasi cya Mossad cya Israel, kikaba ari ikigo cy'ubutasi cyashinzwe ku itariki 13 z'ukwa 12 mu 1949. Ikigo cy'ubutasi cya Mossad kikaba ari ikigo cyitwa kwivugana buri mwanzi wese aho yaba aherereye hose mu gihe cyose yaba yahungabanyije umutekano w'Abayahudi cyangwa se w'Abanya-Israel mu gihe rusange. Mu mwaka w'1972 mu marushanwa ya Olympics yabereye mu mujyi wa Munich mu gihugu cyo mu Budage, ahangaha habaye ibitero bikomeye cyane byari bikozwe n'Abanyapalestina bagera ku 8. Abanyapalestina bakaba baragabye ibitero muri no mikino y'Imirabera mu gihugu cya Munich ya Olympics, agafana bagera kuri 18 bose, harimo abakoca b'Abanya-Israel cyangwa se Abayahudi bagera kuri 6 ndetse n'abakinnyi bagera ku 9 b'Abanya-Israel. Abanyapalestina bakimara gukora ibintu bitero mu mujyi wa Munich mu Budage, bose bahise bahungiye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa igitangaje, ikigo cy'ubutasi cya Mossad cya Israel ntabwo kigeze gicika intege. Operasiyo bayitangiye mu gihugu cyo mu Butaliyani, bava mu Butaliyani bajya mu Bufaransa, bava mu Bufaransa bajya mu Bugiriki, nyuma yo kuva mu Bugiriki berekeza muri Norway cyangwa se muri Norvège, bava muri Norvège bajya muri Libani, paka kugeza hano muri Afurika muri Algeria ndetse no muri Libya. Abo bantu bose bagera ku 8 bari muri ibyo bitero byose b'Abanyapalestina, bose barabica. Kikaba cyerekana ko ikigo cy'ubutasi cya Mossad cya Israel ikigo gihambaye cyane bitewe n'uko umwanzi wacyo wese aho yaba aherereye hose baramuhiga bakamubona kandi bakamwivuganya. Mossad ikashora amafaranga arenga miliyari 2.7 z'amadolari y'Amerika buri mwaka kandi ikabikoresha abakozi barenga 7,000 bose, ndetse muri bamaneko bakaba bafitemo unit 2 zitangaje yitwa kandi ndetse na Mossad. Izo unit 2 za gisirikare akaba ari unit 2 zatojwe cyane mu by'intambara kandi akaba ari unit 2 zitumwa ahantu hakomeye cyane guhiga abanzi bose ba Mossad cyangwa se ba Israel muri rusange, cyane cyane iyambere navuze yitwa kandi hakaba ari group ihambaye cyane ishinzwe kujya guhiga abantu bose b'abanzi ba Mossad na Israel muri rusange. Ubwo buhigi babushingiye mu guhiga bakakwica. Umwanya wa mbere ku butasi turasanga Central Intelligence Agency CIA, kigeze akaba ari ikigo cy'ubutasi cya Leta zunze ubumwe za Amerika giherereye Langley, Virginia mu burengerazuba bwa Washington DC. CIA ikaba yashinzwe ku itariki 18 z'ukwa 7 umwaka w'1947 ndetse ikaba ishora amafaranga arenga miliyari 5,200,000 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gushaka amakuru no kuneka. Si byo gusa ifite abakozi barenga 21,000 mu bihugu byose bigiye bitandukanye. CIA bikaba bivuga yuko nta gihugu na kimwe mu isi kidafite umwagent cyangwa se umuntu wese uyikorera. CIA akaba ari ikigo cya mbere gifite ikoranabuhanga ritangaje kandi rikomeye mu bindi bigo byose bineka mu isi. CIA akaba ari ikigo gifite ikoranabuhanga rikomeye kurusha ibindi bigo byose byo muri Amerika harimo nka FBI, Federal Bureau of Investigation, NASA, National Security Agency, DIA, Defense Intelligence Agent,
ibigo byose tuvuze CIA ikaba birusha ikoranabuhanga rikomeye ndetse n'uburyo bwo kuneka. Bivuga ko CIA buri telefone yose cyangwa se buri gikoresho cyose cya electronic harimo nka machine, computer, fa kuba buri icyo gikoresho cyose cyaba kiri ku murongo, CIA yabasha kugikura cyangwa se yabasha kugikoresha ikamenya ibyo uvuga, abo uvugana nabo naho uri hose. Ibi bikaba bijya CIA ikigo cyambere cy'ubutasi gikomeye mu isi. Nanje kushimira ku iki kiganiro cy'umunsi kiguca kuri Ozone Info kumuyoboca kuri YouTube. Kuba yakunda kino kiganiro wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Ushaka kuduha igitekerezo wajya muri comment ukacyandika tukazakiganiraho ubutaha, kandi ukanda subscribe n'ubufasha bwanyu bukomeye. Bifurisha n'irwo mu byo mukora byose muhaye muronke kandi kumenya iby'agaciro k'uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka ndabashimiye.